snima. Pali radio ekipa, dobrodošli u novi gameplay igrice Infestation War Z. Jesam u pravu, kolega? Ili Infestation The New Z, ako se ne varamo. Isti kurac. Da, ovo je nekakva zombi igričica koja je free to play i koja jako podsjeća na H1Z1, čista kopija po meni. I Borkica i ja smo se uspjeli naći na plaži i sad idemo probat nešto lutat, nekog ubit. Ja sam čak i katanu našao, ali... I to je da, to, i Borki i sam dao rekao, pušku. Vidi ovo Kalašnjikov, Alak Vegbar, čovječe, pa dignut ću ih sve u zrak sada. Uglavnom nisi rekao ekipi da igramo PvP server. Tako je, igramo na PvP serveru. Već smo dobili par metaka u glavu, to jest ja sam dobio dok sam samo istestiravao igru i dok smo se uspjeli naći. To si ti dobio? Dobro, ja sam dobio, ti nisi. Tebe nijedno smeće nije probalo ubiti. Zakaj mi po mraku idemo u grad? Daj buraz, idemo u vagon, idemo ko klošari, dođi ovdje. Ajde. Čekaj, a zakaj pušku? Nemoj svjetlo, odaješ nam položaj, nemoj. Stvarno neko će nas zrokat ko da bi... Dobro. Evo zomba će tu desno. Evo. Di je. Tu je. Jebeš zombača. Pa ne vidim ništa. Vidiš mene? Di si? Pa izgubio sam te. Odi do betonske zgrade. Ide za nama neko govno, ja mislim. Da, ide zombač. Ubio sam ga. Meni je gama katastrofa. Pa podigni si je u Setlusu. O moj Bože, dragi, pa ja niš ne vidim. Eustahije. A upali onda lampu. Ja sam slijep. Upali onda lampu, kaj da radimo jebe. Dobro, čekaj. Sad vidim. Trčim prema tebi. Okreni se, lijevo, iza tebe. Čekaj. Polako. Koje zombi? Iza tebe se, vidiš me? Pa, vidim te, buraz. Jel bar malo vidiš zgradu ako gasiš svjetlo ili uopće ne? Ma ne vidim. Jel ti nije mrak u sobi di sad igraš? Je. Buraz, da, nisam rekao ekipi, ovo je naime... Kako blještiš, odi ti prvi jer imaš lampu, blještiš mi u facu, niš ne vidim. To je LAPD, motherfucker. Uglavnom, nismo upoznali ekipu sa situacijom, ja nisam u svom rodnom mjestu u Zagrebu. Tako je. Nego sam u Slavoniji na rehabilitaciji u Lipičkim Toplicama. Znači ekipa igrat horor igricu sa zombima, okružen sa masom starih ljudi, pa onaj paranoje buraz. Odi prvi i nemoj svjetlit na mene, molim te. LAPD, motherfucker. Uđi u kontejner ovaj. Idem prvi. Idi prvi. Ajmo gore. Ja te pratim malo onak, držim ja recimo 10 metara. Nije dobar kontejner. Nema ničeg nutra. Tu je pisalo 60 ljudi, someone wants to team, pita frajer. Ide i onda dođemo i ubije nas ko pičke, zamisli. Ništa, nemoj mu se obraćati. Odi među kontejner. Free for all smo tu sad buraz nema. Čujem nešto. Ja isto. Čujem nešto, jebem ti sve. Jesi ga ubio? Ne znam di je. Evo ga ide. Gotov je, štedi metke. To i jebeš ti štedni metaka. Evo ide drugi. Čekaj. Gdje? Evo mrtav je, neka je hitl. Neka je hitl. Frajer. Čekaj. Frajer. Eto. Jesi ga rokao? A ne, nisam. Skupljaj stvari, koga jebe. Ide zombi iza leđa. Evo ljudi, jel vidite, kad nađeš M16-icu, bahac i 10 sekundi i onda me neko sad sa snajperom skine. To je to. Jesi ga zlutal, Borka? Pa ima još stvari na podu, jebote. Evo, flashlight je bacio, to meni treba. Read Gravestone. Ajmo pročitati. Was killed by Gazdasaurus. A jebi ga, brate. Ideš? Čih sam malo... Nemoj se zadržavati tu da se ne dođe osvetit, peder. Ajde. Ma daj jebeš taj Gravestone. Ajde, idemo prema lijevo. Moram se javit, ajde me čuvaj.
Ljudi, moramo pauzirati, vidimo se after these messages. A few moments later. Ej, Borka, E, ispada da sam još živ, ne mogu vjerovat, znači niko se nije došao svetit. je, Eto, ljudi zombi moji. ti je došao iza leđa. Jesi ga roknuo? Baterijom sam ga ubio. Ne, seri. Nadam se Pozmi da da mi ti je. kažem. Ćemo ući. Kak si se spustio? Sa control, left control. On kacigu od onog lika kojeg sam ubio. Ne vidim nikog tu, jebate. Vidim da tu nema niš. Koliko tu noć traje, jebate? Neko puca. Čuješ? Jel po nama puca? Izbacilo me, brate, joj. Joj. Evo sad će mi ući. Evo još jedan zombi. A jesi tam nek... Evo me. Di se Unutra u stvorio? onom vlaku sam bio. Ja sam ti unutra u hangaru. U kojem hangaru? U tom gdje je bio vlak. Da, na vlaku. Na vlaku. Pa da, skočio sam na prugu. Ja sam u jednom vlaku, ali ne znam zakaj mi... To ti hodaš? Da. Bore sam ti na ovom. Di si ti? Daj svjetlo upali. A to si ti, dobro. Di si? Daj mi pogledaj masku koju sam našao. Ovo ne Pa skoči. izgledaš ko Skeletor. Ko klaun jebote. Vidiš? Di si? Da. Ja, gle, fakat klaun. Klaunska maska. Ajmo istražiti ovo. Ajde, naćemo neki... Zombač, čujem ga. Ja bi dan, ne volim ovu igricu po mraku. Jebote mrak. Ja ću slikat ekipi di ležim. Pa Leđa. ekipa slobodno može napisati u komentarima ako žele vidjeti ambijent u kojem igram igricu sa zombima, pa će dobiti naknadno. Ne, ovo ako nastavimo snimat, kad se vratiš u Zagreb, snimat ćemo facecam. Isto. Ali snimamo na Montagu. Neko roka. Čuješ? Da, a zakaj je tak dugo mrak? Fuck. Mislim da bi mogao uskoro dan. Ne mreš tu skočit. Ne, jebem ti sve. Di? U vlak. Da, ali ne mreš, ako nemaš na šta stati. Di su pederi? Ja sam ti iza. Di si nastao vlak? Sakrio sam se, vidiš me? Ne. Znači Evo u hangar vidim. sam ušao. I stojim iza stupa kući i gledam da li vidim nekog da hoda. Dva nuba uzvraćaju udarac. Gle, tu se nešto stvorilo. Šta je ovo? Magnum ammo. Nemamo ni Magnum. Kaj si pokupio? Ammunition za Magnum. Ured izbacilo me opet. Znači igrice krvi i dalje vrti Ko što je dobro, bar tebi vrti. Inventory. Space je pauza. Nema. Šalim se. Space je pao. Čekaj, jesi ušao u Ušao game? sam, da, tam sam iza di me izbacio. Dobro, tu si. To si dobro, nemoj cimac koracima. Od tu smo došli. Šta je ovo? Ajde. Da nebo kak izgleda. Mjesec je Izbacilo me jebe. buraz. Nema metaka.
Probat ću još jednom učak me odmah izbaci, nema smisla. Bože. Dakle, evo me opet u igri, izbacilo me 3-4 puta, evo Borkin grob, dok sam ja pokušavao The early revival is cancelled. Was eaten by zombie, klepetan. Evo, dok sam ja pokušavao ući, njega je pojeo zombi i njegovo oružje je, nažalost, nestalo. Eto. Buraz, revive, znači meni piše revive in minuta i 50 sekundi. Izlazi dan, što je dobro, a u nebo sad izgleda perverzno, čovječe. Je fotka zaljepljena, kako je debeli rekao, ali izgleda jako zanimljiva ova zora. Baš evo kopija H1Z1. Uglavnom ljudi, kao što vidite, još uvijek sam trenutno živ, sad mi možda doleti metak u glavu. Vidimo se, ja mislim, u sigurno još jednoj epizodi ove igrice. Hvala vam na gledanju. Eustahi, ako imaš šta za dodati. I ekipica, pa ne znam, meni je ostavila igrica jako dobro, utisak sam kad ima te bugove sa tim diskonektovima i pizdarijama, da. Ali sve u svemu, ne znam, meni se sviđa. Meni se sviđa, ekipa, ostanite jaki, trenirajte, igrajte igrice naravno, učite u školi i peace out. Peace out.